megalayapost.news. Kaseng Khasi Student Union Mahatma Gandhi University Unit hakalai potrik urusaw arhajar arpausan kalayo ban penskam ya kinong kitkam batma jong kani ke unit kabadan ha kani ke selam ajeng hikai ha kani ke sengi lawan penpentian semai do samlapen kemen langsan miet Education Secretary KSU Sangkmi kum khongsan usamla toning lapang Education Secretary North Khasi Hills District Unit uba ruki majau Secretary FKJGP North Khasi Hill kinong yalam na ki circle ki unit ki samla pulia ke school ba kinong hikai lambat kwe kiwei Hakani ke sengi lapan skam yo samla Procurius Rension kum Presiden keteki unit nang tau samla Nikeson Maulong kum General Secretary lambat ki kanyong gut kinong kit kambat arp kundai gut kit kon. Hakani ke sengi la don ru ke jing pen berngia lang ba kaput kerwai bat ke jing syat penrai da kinong kit kambat mai keteki unit. Haba ajing keren nakaliam kongsan ulo ong bakum ki samla pule ki bahab banya ikilenti ki ba banwan ya ke jing nang justa ki samla pule ki deban skam la kanong rim ki batip la ka akor keburam ki babat la ka tenrai ki samla pule ki bakut jingmun kita ken ki ki samla ki ban poi syakathong shushu ula kentu kan pam ya ki samla ba ki dei ban long ki batli ban yadai ka jaj ban riu khasi hi baro kawai ba iki kena ke badan mereka sekolah ba hakini ki kena senam di baladab ngai i baki bon ki kendrom kendram ki bani hab ban man mereka sekolah ba kawai pade ngai i babon naki kena khasi kimdan ke jengat teli kata kawai ki presiden ki dan ki secretary ki dan general secretary ki dan tambah ki kawai pade ki kena Kim yatli ban yati songlam ban yali iki kijing e. Tekana chani kawan ra shibun kijing e hakaba ki member ki ba penyaso kimla ban pendap iki kam kijong ki. Ti kumta ni hane piadon baro ngakerpa iki ba penyatli lang penyadon penyashim lang kakti ka dian kakti kaman. Bapak yang lek lagi di kijing ia, bapak kendu kam tam kepada dia berkapuli putih. Kadap kamsiam bani i ya ikon kasih kerang jungi ba laya don kata ka kamsiam berserang ngit ba play kelatia keladam bapin rung sa kasen ki isu nak benta kabha kamiat ha tadi ke school ba juga NGU. Yo i kena tiba kadur kapupu bat kamsiam berserang balikun lang ta jinge bat kadoba jong kali bekerja kerlew kasadan ketian ke boong ba nyin habe khamha yang pemerintah bersuk kalasai kemar ba hakini kisi kumlakren dari sama tonik squad boong ba kata ka jingwan rung jong drop pok jelang jungi kalong kesyak ba lai saimet lai tiang namta ki kun kiti bersawan lemda nyim kelitia hakene ka kiti ki pemerintah dari kerja beliau kamtam ikut sama jui nyim sasa pengop haune ujindi bapun buat bala mat bala bu yang kampren kabong kun kari do sumar lakarendi banyesun persa paramangi kamdei karanti bantri kade kawe naga kampren kaba nagaliam jong ka MG unit kalabu ba kalong sisa ka kampren kaba sungkun ba kaba don jimut haduk kata namar balik yung kumta namar haba iwan hakane ka school ba hawat idon la ka jong ka jingkang idon la ka jong ka purpose haba iwan nang ne umdi tam polisiwan ban pusong ya ka puar ka jongi lane ya ka umstep usnam yo ki kimi ki pa ka jongi Henry
Nalor kata ke ba pengusaha kalong kumbala bu hangane ka pangpeden. Umdei habang iwan yang ne inwan tang penyo ya kata degree. Penyo tang ya kata jinang sista. Andre kane ka diru kawai ka school ba ane ka jaka ha ba piyo. Ban ya don berdalang. Pradok praslam mangilong kum kita siparat si human. Tung hinilong kita kibei kibaysun kumbala kedeu haka pangpeden. Jik handam ya kan ke school ba harba inong ilang beslu jo ne kila nudru wat bankang yang bas selo jo ne school ba hapok jo ne kampus kane kedi ke ba akwa apun mau ba habang idon hang ne nia teli ilong ki baklai ba ki wan thmai rung hang ne school ba to kin long lupa kita kuloi ber ai ka jinga snop bilang ba ka KSU union wala pidam kino ki jinge na ka jang jo KSU kanam bu episodin kajing di jompi ide imat ba KSU kan bu sekmat kum ki sama puli iman ishimon kijenge kum ki sama puli hatang haba girami lain lagi orang puli jengai lagi wala ngidang hab ban puli kari ke university kidang dai hapo kejuk jalan andai judon tenteng kajing semua teman kajing semua kerja bat hadian joma taru hagajing identiti terlesi kinbon kijing pentame kinbon kijing penshoy kinbon kijing tenju lebih punya kedua kata dari shibatan ya kajing jong dan ikan samla puli bagi hatla di habya apa isamla puli kibas kam dan orang isamla puli kibokut jembat isamla puli kibabat ialah keterangan kita akan kira isamla kibapoy syarat hok hak jengiat denti kum isam lang ano kandonro hak ni kerjok pemerintah imla benan baka judon kejengiat rujo iwei banga ngabiang ite imbiang banga ngaduna ite ikibiang lesi kandai hakariam kabat lesi kandai hakomian karukomian kajongi lakum tatar kani hatang kejuan raru ya kejeng saudiam kejuan raru yang kejeng saudo jengkerman kejuan raru yang ini semolong marway abang idon kamtam lagi jengai lagi mereka jeng kentu kejongan kalau bahakum kata kejengnya denti kejongti bahakum kata kapor tapi semua teman kalau tukum kata kapor tapi semolong marway tapi semua duk jengkerman mau berapa maka nomor menekong beremail beripai pipa tapi pendapat kejeng pulih hateng yang semua tu kejeng tersitong jom email pa maki kisah dekalaya kisah ekasni kisah Islam kisah ekajengnya kepabuannya kabangi kikon teng di janja bagi di janja bang semua tu badan lay kibang semua tu kibang bi bat kibang lahir ban bedur yang kejeng tersitong jom email pa hagaban penbet penbiang dalam kikon tam kibai pa dan pulih jai lagi hendai ngawang ipi tolong kibrio kibai jangan long rangba kejemut kejeng perhat yang abang sendor kejeng kejeng pi hamtam imai pa banai yang nasam kim syam kwi lanti pi bakindalai pa pilih pa yang lira yang aspa keburang masendap pulih kami imai pa lesi hakabanin kongnya kikwahi ni kikon bagian raswa yang kanam keburang hakayen nasam kejeng pulih pa kejeng pi kejeng teprio keplay kejeng pi kejeng ya don burung ya don ogor kejeng pi ka reflect kekayen nasam ya ka senong tahu kepiwan ya ka long renjen ka kamta mega jat ke pi baro kawai na tentu habangian nian ka ketien ka clear namar nian kumbang lakren ide ka jat brio ka bakerpa seperti brio keplay na tentu yu piro habangian nian ide bandri ka or keburang demau ka ketien ka clear ka mangikran kejengem kejongi kapalan kadang kawai jawai kejengem kebaong kejengem simat jong ajong pi kapalan kejat berdua di morok kawai yang kani ngajukran nomor kamtam habangi empat bagi wei dijat berdua langkata kejengem jonga long langkar kejengem jonga kami dengur setia apa kejengem jumbar kejeng baka rukomem bukhasi dan kejengem jonga long langkaran dan kejengem jonga kalong kepemiadai setia berkata kejeng anglut nayin masa desi kita kibahajar biasa berdam lang batpi kibesyong ya salam batpi kibedan lang senda jompi
Tapi deh hak kamera pulih, hak kamera sah kejopi. Kita ni desi kin judge dan kin bisa plan kini kita perlu hukumta, plan kini kita perlu hukumta, plan kita cari perlu kini kita hukumta. Kata apa ni? Reflect ia kan cari perlu, pada kesenang kedok katahan yang mengiwan. Berkamtam ni yang besar kejongi itu baru. Dan kadang-kadang tentu yupi sama. Hadiah berpila, syong layo, ia ka admission akan ia ka university. Pendapat kalau kejeng pulih, kejeng ia kibabon ia kendo, lakade kalian ka administration, jom di university, dia laka long hang lo kalian. Ia selok kumelakran iway ni dibengkai, ba ijenjar bang UI kejeng ia teli, jom di parakasi akan ia ke sekolah. Asyam ia kena kabuk sekisir, menterwa hapi. Soha berperiang dengan mesin kebetulan. Berpindah jika tak kejeng saujan, berpindah jika tak kejeng sauren. Bani pendam iwi berkamtam, bani yang ai ti kamuan ti kalian dan tak kejeng bet sembiang lang jom baro. Megalayapost.news